Eki dünyanın en baylığı olgan iman baylığın bizden жүрөгүбүzгө salgan. İmandın en çoğun bir türküktörü bol. Allah Taala'nın bar bir ekenine işenü, anın periştelerine gümönsüz işenü, kitap düştürgen kitaplarına işenü, gelgen paygambarlarına işenü, kıyamat günge işenü, taqdırdın jakşılık, jamandığı olağı bula Allah'dan boloruna işenü, kıyamat günü ölgöndöйүн gayra tirilүүгө işenü, bu imandın türküktörü urmattığı bir toğandar. Ana bir uçurlarda adam ekenbiz, pende ekenbiz, alsız ekenbiz. Oşunday bir jirgalçılık, bir jakşı jaşoo gelip kalsa şükür kılıp Kudaydan dep kalat ekenbiz. Jok, biz başımızga bir sınoo gelip kalsa, al biz Kudaydan alışta men emne kıldım elem, mınça emne günüm bar ele degen sözdör oğuzubuzdan çıkıp ketet. Ar biribиz urmаттуу bir toğandar, oşunday avaldarda dagы özübüzdü sabırдуулук menen karmap, taqdir Kudaydan, taqdirima жазылган экен деп başımızga bir kichine bir sınoğlar gelse bir sabırдуулук menen ötkörüşkö үйрөнөлү. Bul degen Allah'a şükür bolup esepteline turmattуу bir toğandar. Allah subhanahu wa taala bul dünyoga jaratat eken, bir jakşılıktardı beret eken, jırgalçılık gündördü beret eken, emne üçün pendesin beyiş elestettiret eken. Mından dagı kuvanıştуу beyiş bar, mından da tübölüktүү beyiş bar. Bu жердин jırgalынан 100 000 degen lazzat ala turgan, oşondoy bir men maga dayardap koygon jannat bar dep jannatты elestetsin dep beret eken. Bul dünya biraz kichine sınoolordu berip koyuşu mümkün eken. Tozokton korksun, mından da sızdata turgan tozok bar. Munuga bul sızdatkan nerse 5 gün, 10 gün, 1 yıl, 2 yılda ötüşü mümkün. Je birastayın ötüşü mümkün. Birok tozok degen tübölüktüğü tozok bar dep adamlar tozokton korksun üçün beret deyt alımdarыбыз. Urmatlı bir toğandar bardığız taqdırlarga taң bергenge, taqdır Allah'dan жазылған nerse, bul taqdırdı göröm, men kalayımбы, kalabайымбы göröm dep, birok Allah Taala'dan oşo gelgen taqdırlardı Kudayım jеңil ötkör başыбызdan, oşonu şükür menen jakşılık bir taqdırыбыз bolgon bolsa şükür kıla turgan bol, biraz sınoo bola turgan bolsa sabır ber dep Allah Taala'dan dua kılalı. İlgeri hikaya kitaplarda uşunday deyt. Bir bağban bolgon eken, oşentip keçkeçeyin ketmen çap, oşentip ömürü mınday toyo nan jebegen adam boluptur. Bir gün anı bir bulbul daima görçü eken. Anam bulbul gelip alıp turup bir daraka konup alıp anan sayrayt eken. Sayrasa bir gün oşu çaap oturup men da adamça jaşayınçı, uşu bulbulga tuzak kapkan koyup turup karmap barıp ünün ugup ben dagı bir oşentip lazzat alayınçı dep anan kapkan koyut. Kapkanga bulbul tüşüp kalat. Anan bulbuldu üyün alıp gelip kapaska salat. Kapaska salıp dıykan çalkasından jatıp uşun ünün ugayın dese bulbul adamça süyleyt eken. Kojoyun, men senin üy bülöңdün bir müçösü olup kaldım. Seni kança jıldan beri göröm, uşu getmen çapkan. Dele bir mınday bir bayger jaşoo jaşabadың, daima kembagaldyk jaşoo jaşadың. Men saga emi senin üy bülöңdün müçösü olup kaldım, men saga bir jakşılık kılayın. Sen bardagı jana meni kapkan salgan daraktın tübün kassaң, bir kap altın jatat deyt eken. Bağı adam tura kalıp adamça süyleysiňbi dep taң kalıp anan getmenin alıp barıp kassa çındap bir kap altın tabat. Üyüne götürüp gelet, andaydı ömürü görbögön. Mintip koyup anan bulbulga uşintip ыйлап, bulbul, sen uşunu jakşı kıldың, ömürüm uşu kembagalçılık menen öttele, men saga ne jakşılık kılam emi. Sen uşu asmanda жүрüp жердin tübündögi altındı gördüңbü? Gördüm. Kanday kılıp görösüň? Menin gözüm uşunday kurçu deyt eken. Oşondan dıykan bulbuldan surayt eken, asmanda жүрüp жердin astındagı altındı görüp atsaң, baktın üstüne koyup koygan, daraktın üstüne koyup koygan, men kapkanımdı kantip görбөй kaldıň dese, bulbul aytkan eken, dıykan peçera pende, Allah Taala'nın pendesi. Bul degen menin taqdırıma жазылган, taqdırga жазылган nerseni gözüңdün kuruştuğu, akılыңdın kuruştuğu, senin aylamalın, senin hitriligin, senin bilimdүүлüğün anda al rol oynabayt degen eken anda al nerseler işke aşpay kalat, taqdırga жазылганын görösüň deyt. Biz urmatlı bir toğan bu hikayadan ala turgan bizden ülgübüz.
кээ бирөөбүз билимдүүбүз, мындай мен программамды жашоомдун программасын мындай түзүп алабыз дейбиз. Бирөөбүз мен айламалмын, мен хитриймин деп аныбызга таянабыз. Дагы бирөөбүз дагы мен ушундай этият адаммын дейбиз. Бирок Алла Тааланын тагдырга жазганын ал биздин акылыбыз, биздин көзүбүздүн курчтугу ага күчү жетпей турматтуу бир тууган. Ошон үчүн дайыма Алла Таалага кол көтөрүп, Аллахым сен улуусуң, мен бир мүнөттөн кийин эмне тагдырым, бир мүнөттөн эмне тагдыр башымда жазылып турат, аны билбеген бир алсызмын Кудайым. Кудайым сен мени колдо деп дайыма Алла Таалабызга ибадат кылалы. Башыбызга жакшы күндөр келсе дароо сежде кылалы, Алла Таалага шүгүр кылалы. Башыбызга сыноо келсе дагычы, Аллахым сен мага ушу сыноону берип атасың, пендем мени жалынып жалбарсынчы, мага дагы бир алакан жайсынчы, мага бир кайрылсынчы деп берип аткандырсың, мунуңа да шүгүр деп Алла Таалага жалынып жалбаралы. Алымдарыбыз ушундай дейт, Алла Таала сыноону кимге берет? Бир пендесинин жалынып жалбарган дубасын уккусу келген пендесине берет деген. Урматтуу бир туугандар, дайыма тагдырыбызга таң берип, дайыма тагдырга ыраазы болуп жашашты Кудайым насип кылсын. Бардыгыбызга жакшы тагдырларды көрсөтсүн. Жаман күндөрдөн, оору сыркоолордон, кырсык балалардан, биз көтөрө албай турган сыноолордон Алла Таалам өзү сактаган болсун. Бирахматика я